Musesiani mubiano ndo akwendea kwithiwa na itu thini wa kilungu cha Usili va Mutongoi TV na indi twende na unenania yulwa maundu ma kosa mwana wa utewa kwa katwika Waku kana later wa adoption na indi balatu yetunabika wakili ni madhangu kana documents ekatu site documents ni kwa tena sia documents musesiani kuelewa si baila siendeka nikenda kuyanisia wala ni wa adoption itwika niwe ka adoption mwe saethi abela ona mutanambo bika kotini background work mbinge yekawa ya ku prepare some documents nikenda siende ready na kindu kingi withiani kikwendeka ona mwende na kotini bado beo documents mbinge siendeka na muno pe mundu ngwiye eta wa social worker social worker niwe windwa involved kwa kuatia documents isu na kuthi in the ground on the ground we make sure no was a report isu na siaitwe kotini so apart from ala madhangu ma prepare ni wakili langwiye the originating summons na affidavits and the consents isu siesegwa ni wakili we documents ingi siendeka of course kana kakenda kwendo adopt nike na musina wa kosete birth certificate ni kwende yendekana nondo ikatongwa kindu kingi asia yamenda ku adopt ni benda bayendekana ibande sio na address sio na namba sio sia simu na kila kindu kingi kinda ba kiendekana kwa kana kani kenda ke in the orphanage kana misie ya kusobea siana ni benda bayende ka report ya ondo ko sangiwe either ko siwe kadampietwe nika ku neglect ponike nika twayitwe police station nimo makaetie ba report yesu ni enda yende kana na no social worker umietai aya ningwiye kana kendo kana kake umwa misie ne siya kusobea siana na nwendo ka adopt pay agreement we na that orphanage it our foster care agreement agreement yesu ni enda yende kana kila kingi ula social worker either enda umete adopting society kana kwa misi yesu ya siana pay report wenda kuseobia ya siai ni meta wa maka interview wa makamanikana their background lwa musiko onenda ni matwanite ondu matwani ondu mekala nasia akaseo vya report yesu andu aona no makuna visa ukethia ni wosa passport photo sio na full picture sio social report social worker no enda ainge musie kula si ya mekala kana kula menda kwikalia kana ka akathia keka investigation yake akona numba balaka kekala ka koma ali ulaka kaisa sindu isu sionde akaseo bya report akathi kwe chief akaseo bya report kuhusu andu akana kana ka kilo mesi report yengi yendeka ni mwenda angi na father ya andwa menda ku adopt kana mama nekani are they financially capable kuona ne base obawengi na report ya their financial status report yesu etwawe kotini aya ando amenda kwa adopt siana hii no mwende muima na kana mena uzoevu wako ya siana mena siana inge report yesu pia no ende yendekana gina birth certificates ya siana inge ku ma report yesu ethia ni ma report ye mainge muno na inge danolwa andwa menda kwa adopt siana ni lazima mende na health report we say the animal ni matwaiwe kwenda kitale ma examiniwa methe wa they have good health maina chronic diseases maina any health deformity they are medically fit we say the akana kani kato abantu be usobeona ku report isyo then siendeka na mwende na adoption we report ingesiuma gwa kundu kuibathukani nikenda withie court ni endwa yimbe ani wakana kana kani kendo usobeone ni waweta yuluwa ibandi kuwetwe chao ubundi okulia ila kana ke ku adoptiwa na ke ina birth certificate kuma kusiawa birth certificate isu ne bindwawa yu kila kendo abo mwa thikotini mwa mina kana kila kendo chethe wa kisawa we wa court ni kumia order ti sawa ni ya umia order ya cia ne watu ikithio
no adopt kana kau nikatwika kaku na kila kindu nikaku odesu wailite kumiosa ukatwa kwa registrar general obisi osuko we obisi no ilobi we woka obisi wa registrar general registrar wa ukathi department ya births and ya births ni mtu wa odesu ikenda registered na ila birth certificate pia ni mtu wa aya kana kau ya ile tothie ikaumwa records ine nondo records isu si mtandaoni na ve physical records ila sio birth certificate isu ika canceliwa na maimiosa ne yesa ile anota ya nangwa na maibe register nge pe register ya adoption si ana ila ya adopt to kwa registrar general kuma kabingwa you register nesu gana kauka ka register bau na uinengwa yu uinengwa certificate yenge yakana kau ilenge itongwa uyeze ya yu certificate ye niyo yakana ka interesting enough ni wethia nundo wa adopt kana ka yona keita nigwa naku kuyo na we side ya birth certificate ona isietwa ya benduka kaeka kwetwa kenda ni kanye chalo yuti ka chalo kendo lo kwa adopt yeto wa mutiso yukeitwa ka mutiso kuone isietwa ke benduka ketwe ngania wa mutiso isietwa yakwa yeka umwa baubyo kwa une tonga wa nakaka nengwenge pe register special ya siana ila adopted no loto nya kwase kana kane kailite ku adoptiwa lo nenga nae liwe ya kanaka akatamuka kanaka ni fit for adoption. Basically it is only the adopting society and waange asiai nakana they just give their consent kana maka approve mama ina thina lakini ona musi ya asie ni wete kila nakana ikete kila kenda ni kanene ni lazima social worker na aeke investigation ila na kuya na malama report maetwe masisie ngaliko ya kana na ngaliko ya amenda kumwa adopt na report isu si atwawa kwa adopting society actually itwawa na mutafailiete kwa ni ukotini it is a prerequisite the adopting society niyo after kweka uchunguzi wo through the social worker and the relevant bodies ni mama umasia report ya kwasia this child is free for adoption so no wethia kana nikenda na musiinde na thina ona kenu kwenda na mainenga ne consent but it is only the adopting society is no ona wethia the children orphanage maina thina but it's only the adopting society nise sieta wa society nondo si sila under rigorous process no sio si na moyo wa kwasia this child is free for adoption mawe yangi ma society sisu leta meba you society with the asiena ya mwingi na siendo anandu meke bathukanio no the ave ma social worker no the ave andu mena legal expertise mawakili na andu masome ngewa ya asiana masome tengewa ya serikali na siendo mbingi muno so you adopting society kindu chambe tondo twasia ni kunengane report yesu ya kwasia this child is free for adoption duty ingeme nayo nene ni akweka the background investigation ya kana mati yeumo wa kana kauku mabalaka umiengi na kokyo bikaba unike mwendo ka adapt masio kengi meke legal background ya sei alamendo adopt kana ka mama ne everything about asiei ya meke legal background ya siendu sio ndeila sio konania kana ka onenda nikikaisa aliwo na kaisao nikikendo dhiba nikikenda uma kwa siya madhi kwa siya ngima kwa adopt nikikenda uma ba kwa orphanage koke kumenda na role nene muno nondo muno mathoko ma through la social worker but we no ando pe ando angi matumawa kuya won ko investigate kila kindu ma make sure kana kila kindu ke sawa na ke right ni meta wangi na kotine koti ikenda ye maundu ikwendo sisia the adopting society ni meta wa nikenda moke mailesie yolo asiana yolo asiei na yolo maybe the children orphanage
kumenda na role nene muno nundu matebo ba iyo ndo mweka nicho withi ya Kenya be ila designated ni mwe ni be na wa license siethe wasi kuna maundu meno olusani nundu ni kindu kia ndani kiatiwe ni serikali muno imwe ona ni be na wa license ukethia sina license ya kwatia ciana hii Mwana mina ku adopt wa unika hata kuma na alama bikia na kumosa na kemuse yuosa mwana effect sia ulawa mina ku adopt mwana you adoption order ila ya mina kumu na ni mwami kwata na ni mwaimwe ka kilondo ya registerwa mwana osu atweka full child ya musie iyo actually ya nene na mwana ola biological ulosi yaite ku kenda be kindu biological mwana uteka yu mwana wa fall under that category utake ya full parental responsibility full rights and care ukethia ni mwana waku otondu naku yonesietwa eta ni agwa naku mwana umwosa hata mwana waku ona ena right ya utevo ku inherit mali yaku afoli ya itawa in the line blood ya consanguinity baby ndana kwelea sie andu ala matatwana sie ndo taisu mwana withi ayu ni waku na ndatwa wa family ni mundu ngi wa family ndamutwana ndu nota mwana waku ciana i adopt yetu na itwana ba nundu ni family suemwe yani withi ani takana ka kukinda kame kuwe saithi ya mwina it's only that you don't have the blood connection lakini kila kindu kingi chonde eyosota mwana waku ona ni utwika beneficiary a next of kin everything na kuona na right ya kuinherit mali yaku under the law of succession ta mwana waku na kindu kila kiati ya mundu amina kunewa adoption orders ni chao kila kiati yawa ke maana ni kwati no kindu na kwelesia lakini basically wa kwata orders Muma kotini ya odesu ya umano wenda ko saila sieta wa certified copies wethia we na copy taile ai twasi taitatu wethia be copy mo kutwa we kwikala nayo actually wale tenda na taina certified copy ila ukwikala nayo ingiotwa maybe kenda kana kwa children orphanage no ile toma twa ya makamana the adopting society ni maile tonengwa odesu na ende ilengi itwa kwa registrar general nikenda watu akwake kana kauka register in the kambe birth certificate yambo cancel wa kenda yevo kana penda be any records onenda kaina birth certificate records isu canceliwe katwika netika mundosu nende nikenda mabingwe register nge mpya kana kandikithwe katwike nikaku na kainengwa birth certificate yenge yesi etwani yako okwa mituki ethwa kana ikekwa adoptiwa na mundu sena intention ya kwenda kuthinzi ndisianza pera abaile ata ibenda bailio benene lazima mambo bikaba uwesaithia nikakwata new birth certificate birth certificate yesi etwani yako chakele ni mwalete kuthikwa maofisi ni ma immigration ikambo register kana ka adoption nikenda na momeke their background information masisi kana ni fit kaume outside the country or not nikenda ma prepare ma report mo madikwa ma office asuma foreign affairs nimenda maya the office of the immigration office it will be crucial na the office of the foreign affairs nikenda kila kindu kithiwe kisawa indi nikenda ma the onwards ngina kaumiwe passport ni immigration office na kaumiwa passport nikenda ende munengwe kenda ende ni ku require visa munengwe visa ende nikenda odhinako lakini si ndio isi lazima si kunikilonesa sienda na kunikilingi na maise kanangi na order ine valid na kila kindu ende wenda we free kenda no endo odhinako onzo odhinako kana kenda musio mwene foreigner kana wina dual citizenship with you ni mwetikilwa lakini be conditions of course ila muonengwa ne mubeana indi nundu ni ona masama itumathela ndeto ya muthia kwa musesiano lo tonya kukithwa ena wendi wa kubikio mutethesi atonya kubikiata ndeto ya muthia kwa musesia ni kana maundu atwa mkubundisia ma adoption no sio ila ukwenda kweka adoption ukathikwa wakili nikenda ukethia ni wa ku guide na mukamba ikalande mukayange wa mukethia kana ni possible na mukati yo procedure ila sietekeletwe
nundu andu ingi ni makeka what we call child trafficking in the name of adoption kuni siendo isu ni saingi ni thia bena so many ni mekite vikwazo mbingi na ni for the best interest ya ciana iwe thiine kwa child trafficking kwa ni ucio mukati anziela ya ilete na kana kao kakosa kwa anziela ya ilete na mwegwa kwa adopt kwe bitha kana wendo na twa shush kana kana ndu endo ukasovia no was your guardianship panu ba kosa adoption lakini ati ya mwaola wailete kwa masietongu ye neta wa Benjamin Wachalo na obisi witola munene we ba masako weta Wachalo Mwend company advocate ninye managing partner ba una no twethe abo woka ko musiene wa masako obisi wito we building yeta wa JK Biso building bakuwe na hotel weta wa Boma na namba sito cia obisi cia simu ni 0739 977 294 na namba ya kwa ila personal ni 0727 588 651 namba isu no tukunie during office working hours ni asante naindi ni mubya nindwa kwithwa na itu naindi musesa ni gwachani watereka kuma na unene na witu na bondi botu bikamuthia nyeni to Faith Mackenzie wa Mutunga Tiwanesa.